Remake da chu wi khamata ya pawping Nong mai ching kharang hong mai ga thot le ga jang paw khamili sarkar na saman lupa lakh phanga mi ra chi hai UPSC exam wi Manipuri literature ka kapili maite miyek mayami khwai MP Sana Chawbana po hai ra Lekhyang thor ajit tangkol express pau thang mering chodang ina pa mi dele pawing mai saina ngnang rumsa Reserve sag hai nomaching forest pomni populing sangkhwai mai gathot shokta khleli saklak aina khuida khrang hong sida khlei maram pau ngrurik mi kishapli sarkarna saman mira ji hera Forest farli ngrur khwai sarkarna lupa lakh phanga saman mira da CMN pirena ngawau hera Kurai CSOs Hammadida Khaniwi coordinating body kala nong maiching Laipam Environment Preservation Committee nagahang nong maiching Reserve Forest Area li popului wasangkhwai makhangatun mi kai khana kharang hong pom sira shumhaira kala Reserve Forest pomni mai gasu ochot ajukumang apam chili tharukshida shokhaira jia maramji saklak aina khuida nong maiching hill li mai gasuli gazang bingwi pau mi gshabali saman mirada pirena hanga Itumna thaibai Manipur wi Reserve Forest Area Saikurali Sarkar wi khamya majangla yari majat mabom bai marada trekking camping kala picnicking katha ban saga high forest department na notification shok high lay permission majangla chatkasa bingni forest act wi ajingni tandi mira gaji hangwathin ga haina Nongmaiching Forest Range pomni mai gathot maram mathada investigate sami khwai khurai pomwi longnobing yarina CMD memorandum la misangaira UPSC exam wi Manipuri literature li maite miyek aina thang sakhwai miyamiloda MP Sana Chawbana pohoira Rajya Sabha MP Laisemba Sana Chawbana Upper House Special Mention Nighang UPSC wi Civil Service Examination wi Manipuri literature optional papers kathale Bengali maninga ka maide miyek aina kabing sakhwai hangsanga Manipuri literature wi optional papers khani paper 1 aina 2 da chui to the marks shabhanga kagana 2006 we ena hapokta Manipur state policy ati shuda Bengali script we ena maite miyek on gakhui face manner aina sarashum dakhlena Manipur we colleges aina universities pingla Bengali script singasa maite miyek on the miyek chi shigijin BA la MA graduate la shok phokhaira Ara maite miyek aina kakbi Manipuri subject khuilaga graduate aina boss graduate kasabing UPSC exam li Manipuri hi optional subject kakhui sakhawa kaja exam paper wa Bengali script mang aina chattakalena Porikha ji maite miyek aina haimi khwai kabol lehera da Rajya Sabha MP Sana Chawbana hanga Chita da sara ningasang nawbing exam ji thabai mi khwai Aruri Bengali miyek mang aina miyami da khlechi Bengali kala maite miyek Khanini option haimiluda MP Laisemba Sana Chawbana House li khangakau saira Hompong Pumrei Church wi Women Society and Christian Youth Society wi Singum hang phanga kaka mayon khwai ngran haira Glorify God kaji hina tuigi sara Hompong Pumrei Church wi Women Society and CYS wi Golden Jubilee akama aina hapokta Tarik Thrada gathum aina tangda mayon gidaleya Kazib Chile Matui Misara Tangkul Baptist Churches Association we Executive Secretary Reverend Dr. Mathodmi Vasha Tangkul Baptist Church Imphal we Pastor Reverend Khayaibam Kamrang Manipur Baptist Convention we Youth and Education Secretary Reverend Raimi Rimai Atum Zangdale Jubilee Kazib Chui arrival kala Mingchan Kasa Akama Kupthang Saturday Habokta Tarik Thrada Gathum Thang Ngathan Gi Gijina Kazib Chile ngazin service kala Jubilee Gospel Night la later praise and worship le Pumrei Baptist Church we worship team aina Delhi Tangkul Church we Chan Ray team na than mi gida later makhok mina pau miraya Jubilee we plan CM pagahauna khangda mira kala Kazib Chile gazang delegates kajivo we kapig bam ngaran mirada hanga Kom nobing we regasang hagasang maram ngasan kwai CM Piren kom mingning bingni kharjan kasa sampangaira Piren maram chi tweet sashokta kahang kom community chief bingala kom union Manipur bing ale chief minister and Piren wishim
shimli wada kom nauping wi development kala welfare maramli phaikar khui khwai kharajan sahai reji kom wi phanit berkap le reichu festival chila ichum khairap kom village li mapung phalak aina makhok miran ogji chief minister na kapishoka jurajan puli opium phungjat kasa akhli police na tukhui hera jingum ang phanga holngam haukip ko ho Sangai Kot Subdivision Govajang wi mi akhana opium kg thuruk langda Myanmar national border wi ena Manipuli phungjang kasana chia ale police na Sangai Kot Subdivision wi Jangmun khuli tukokhina nishari ji kapu go Myanmar now akhawi ena tharibam jiling ran go khuina da hanga mi ba chui tungli case register sahira lakhwak Churachandpur district wi Bichang khuli la nishari phungjat kasa akhli tukhui hera Kamko say hanghal ko akhana WY tablet tinga shakatum apathru kada phungjat sada aribing chi enang soda ana phungjat kasa phaisa ana mobile phone la police na khuimi hera Kamko say hanghal witungli case thasangda investigation habokhaira da police na hanga India Wivang World Human Rights Protection Commission wi Ambassador Sakwai Manipuri now Dr. Nongmai Sanda Singh ni kapang sanghaira Jenang soda Dr. Nongmai Sanda Singh li India wi Human Rights wi National President Sakwai kapang sanghaira Reader Dr. Nongmai na Human Rights li ot kasawi organizational leadership aina social work recognition la sambanghaira Dr. Sandana ngalay ngatay day da wivang chingri kahai khira khwai od ngrut khoi hai da le kala ana Global Peace Ambassador aina National President ngasada Dr. B.R. Ambedkar National Award National Gorana Award International Young Star Award Rashtriya Samaj Seva Ratna 2022 Bharat Bhushan Award 2022 Indo-Nepal Friendship Award 2021 la sampanga Jimang Maningla Dr. Nongmai Sandahi National Pride Award Delhi Nelson Mandela Excellent Award 2022 Iron Man of India Kala Ambassador of World Peace Citizen Higatahi Sampanga Haimina Ogutui Chingri Gahai Wibang Yari Odram Ngutsuda Kale Dr. Nongmai Sanda Singh Hi Imphal West Sakol Dongba Makha Laikai Wimi and Ibo Chao Singh Wi Naumi Yerana Syria aina Turkey li neinu kungli mi thisang hai thing trada truk langhaira kathi machine li matai me kharda mi thing sajag haina horthang khong neinu na sajag hai ngalei chili rescue operation machatla sarashum dale kha unchimoi khongwi aina aya chimik sho khamati thang raga hai wi thili mi ringasa sambang ra gaji han sui hapta haira expert na khang neinu wi aina chida hai shim ngalei na Karor Shiren Chan Gahai Alungli Sangmai Kapta Hapta Aka Shika Ringma Kapai Chance Le da Chitalala Nene Kaknukwi Ena Zimsho Katumtang Hina Kankui Kwaiwi Kamataya Critical Atam Ngasaya Rescue Team Takta Makrawi Bang Yari Malung Kavat Alungli Southern Darki Shong Nene Kongli Shorkarna Nghan Kaka Katab Na Hawa Gachi President Tayyip Erdogan na Hangpathaira Turkish official na kahang hortangwi neinachina kazzu khamataya apamwi ena 450 km washungda mi 13.5 million gadali sagazuna Syria shongla neina kazzu khamataya pam hamawi ena 250 km washungda sajwaya oguthiwi neina ngatay dena Syria aina oguthiwi ngalei ngatay dena Syria aina Turkey li khangjon wang roktale India nala Operation DOS Hapokta rescue busner kan khana oturkala medical equipment zangda Turkey li earthquake relief chuhova dale Operation DOS we katruga plane aya wahaira India we ena khawa katruga flight chili rescue team mi gaphaling chon khwai phubing kala ari arai phungba khaina neinajina Turkey we hate airport lila sajahauda khangjon khawali kapan leidale Syria shongla relief materials batch kre aya washung da tharada hanga officials aina medic paw athishuda darkili mi thing thrada khani shajichat hangchini da gathum thihaira kala khongnai Syria li tyomuithida mi thing gathum shaga angthruk da khani thihaira ji ngalei khani ni we ngurumda neinana satat gahai mi machine thing thrada thruk thumrada phanga kashung gaina ka ari traka limakan khuila leida lei ji Raina Mirin Chotra Shum Gaji Tungli Unchimuina
mermi gahai mang maningla siwi sip kasa khangda neina chuwe aina kan kui gahai shim krubing kayang khreli pamdale neina na shim masak ze ping shila chida bai shina kchiwe khangachi na shimni mabam rengla leng rock te leda hanga laluida achuwi khamataya pawping Nongmai ching kerang hong mai gatot le gazang pau kamili shogarna saman lupa lak phangami raji hayo UPSC exam wi Manipuri literature ka kapili maite miyek mayami khwai MP Sana Chawbana pohaira Achu pau hiling changhaira pau na dakhle na thum sai kurali ringpagala khamaya zumik shong sa serana